Koңuşum bez nikah bir kişini kirgizip algan ne kılsam bolot ziyan tiyev. İşin mi ne senin kanı mene? Sen ne dürü varım oturasın pastayanına. Жаңы суроо чыгарыпсыңар да илгери. Тоқ өлүп кас ичинен тукум чыксам эмне кылабыз деп айтышат элечи. Урушуп бүтпөйт эле малар деп муну суроону берет. Эми улагыңа ошо сүт берсе өлүп эле калсынчы улагың койчу эми. Ошону ичип алып анан дагы эчкини бир тууган деп жүрөсүң, эмне кыласың эми ошондо. Сурайт бир нерсе, жооп берип атсаң, жок дей берет да. Просто уккусу аларга деген мындай ме деп эле минтип бир неге кармата койгондой көрүшөт да. Аракты шарап деппи? O atkanaga varıp durup eşektин tezegini alıp durup tort dep dese kanday bolot? Bir ecenin suroosu 80 yaşka kirgen kampirdin suroosu. Bir katındı bagalbay oturup ekinçin alganga bolovu. Kampirge mıça zarlı oldu eken bu suroo. 80'ge çıksa özü. Tekeberlik boy götürüp ben uşular menen çok namaz okuyumun bu. Men tuflim italyanski, şular menen gepişke gelir men жүрөмү дейт. Терс аяктык, жөн эле кайсар. Элдер оңго баса, бул солго басат да, терс аяк деген ушундай. Жөн эле тетирип баш. Чубак Ажы Жалилов 1975-жылдын 21-январында Базар Коргон районунун Мундус айылында туулган. Ал Кыргызстандагы белгилүү ислам аламы, даватчы, коомдук ишмер болгон. Диний илимди терең билип, насааттарын жөнөкөй түшүндүргөндүгү үчүн эл арасында кенен таанылган. 2010-2012 жылдары Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтии болуп кызмат өтөгөн. Өлкө боюнча дават иштерин жүргүзүп, көптөгөн лекциялар жана сабактарды берип, телевидение жана интернет аркылуу диний билимдин жайылышына чоң салым кошкон. Чубак Ажы Жалилов 2020-жылдын 11-июлунда пандемия учурунда каза болгон. Анын каза болушун Кыргызстан эли терең кайгыруу менен кабыл алган. Өзүңүзгө жакшы караң. Siz ümmetke muhtaçsınız. Ümmet sizge muhtaç. Ben aytım, çubaktan bulam. Siz özünüzge yaxşı karan. Biz ümmet sizge muhtaçmız. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Assalamu alaikum. Başlangıçta. Endi yaxshi respekt. Assalamu alaikum. Qanday savol? Yaxshimi? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne qâlû Rabbunallâhu thumma istakâmû. Allah'ım dinimizge, Kur'an'ımızga hizmet kılıp ötüp etken din alımımız, Hazretimiz, Çubak damlabızın, Hazretimizin arvağına bağışladık. Jaratkan Kudayım, marhumumuzun barıp jaygaşkan kabırın, Firdavs jannat bakçılarına bir bakça kıl ya Rabbel Alemin. Allah'ım özüңdүн dinine kılgan mehnetlerin, acır soğuptorun özüne joldoş kıl Kudayım, günölörün geçirgin. Özüңdүn rahmatına, merimine, ırayımına bölügün ya Rabbel Alemin. Arkasında kalgan Ayaş atabızga, uruk tuğan bir tuğanlarına, joro joldoş dostlarına, cemaatine Allah'ım tınçlık, amanlık, berekengdi bergin. At-tayyibine tahirin, festecib duaena bi rahmetike ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Din alımımız Borbor Aziyaga belgili olgun, jekele Kırgızstan mamleketinde emes, Sredin Aziyaga, Borbor Aziyaga belgili olgun, Borbor Aziya'nın jürögüne iman uyalagan musulmandardın jürögünün orun tapkan, dinimizge mehnet kılgan, bul masele jaşagan jaşta emes eken, masele kança jıl jaşadı emes, balkim bul topraklarda, bul alamda az jaşasa dağı, köp jaşaganday, bizdin koomgo İslam dininin bağlılıkların kıska vaqtda özgöçö bir metod menen, özgöçö bir ыкма menen koomgo dindin bağlılıklarını jetkire aldı. Bugün dağı musulman bir tuğandarыбыз daima din alımımız marhum
Чубак ажекебизди Насаат медиадан анын айткан насааттарын угуп келебиз. Албетте, бул киши аз жашаса дагы келечек урпакка, келечек зурриятыбызга жетишерлик бир билимди таштап кетти. Эми эле элдин, коомдун даражасына жараша өзүнүн методикасы менен, онлайн форматы менен коомго диндин баалуулуктарын жеткирип аткан болчу. Бир барагы эми ачылган болчу дейт. Толгон токой билим кетип калды дейт. Устазыбыз тууралуу айта турган болсок, китептер жазылат. Азирети муфтибизге арнап мына китептерди жазып чыкты. Ошол китептерден тааныссаңыздар болот. Мен бул нерсени эмне үчүн айтып атам? Жердештери Азирети муфтибизди тааныйт да. Бирок убакыттын өтүшү менен, замандын өтүшү менен биздин келечек муун урпактар, балдарыбыз, атүгүл диний кызматкерлер бул дин алымыбыздын өмүр таржымалын билбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул азыр мына интернет заманы, интернет булактарына биздин Чубак дамлабыздын айткан насааттарын, кылган мээнеттерин баса белгилеп айтсак, ал бизден кийинки келе турган урпактарга ал үлгү болот, ал сабак болот. Мына ошон үчүн биз эч качан дин алымыбыздын бул кадыр кымбаттуу жашоосун, мээнетин байма-бай бизден кийинки келе турган дин кызматкерлерин өзгөчө жана диндар адамдарга жеткиришибиз керек. Ушундай дин алымыбызды тарбиялап өстүргөн Тажыбай атабызга терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай таалам күч кубат берсин, ден соолук берсин, алтын башыңыз аман болсун. Биз ар дайым диний кызматкерлер, дин тутуучулар, диндарлар, биз Чубак дамлабызды эч качан унутпайбыз. Сөзсүз дуабызда устазыбызга дуа кылабыз. Мына бүгүн Чубак урмат кылып, мына муфтий баш болуп, Абдулла Зукан баш болуп, канча меймандар келип отурат. Мына райондогу молдулар, имамдар келип отурат. Туугандарым, мына кошуналарым, байбичелер келип отурат. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Рас ошо менин уулуму ызат урмат кылып келген болсоңор, силерге дагы Кудай таалам жакшылыктарды берсин, ийгиликтер болсун. Мен эмне дейм, рахмат. Мен уулумуна дайым айтып келем, мен уулум бу жашоодо өлбөптүр. Өлүп калса дагы жоктогон адамдар бар, туугандар бар экен деп айтам да дайым. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah'ım mına 20 жолу, 20'dan aşuun Hatmul Kur'anlardan payda olğan acır soğuptordu. Söýüktүү Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ıyık ruhuna, anın kutman übilesine, kutma sahabalarına bağışladık. Allah'ım özgöçö dinimizge, Kur'anımızga hizmet kılıp ötüp etken din alımımız, Hazreti Muftimiz, marhum Çubak acımızın ruhuna bağışladık Allah'ım. Allah'ım marhumumuzun tiri mezgilinde atkargan bardık jakşı amalların özüne joldoş kılgın Kudayım. Bilip jana bilbestен getirgen küçük günölerin özün geçirgin Kudayım. Jaratkan Kudayım uşul din alımımыздın atası Tacbay atabыздın den sooluğun çın kılgın, ömür rızkına bereke vergin, oğru ildetlerden özün alыс kılgın, neverelerden, çeverelerden sый hurmatın görüp жүрüştü özün nasip ve muassar eylegin ya Rab. Uşul Çubak damlabыздын urpaktары, uğul kızlarının da ömür rızklarına bereke vergin. Alardın den sooluklarını çın kılgın, geleceğin gen kılgın ya Rabbal Alamin. Allah'ım ustazımızды urmattap, sıylap, alыс жақындан gelip, şul ustazımızga Kur'an okup, dua kılıp atabız, dua tileklerimizi kabul kılıver ya Rabbal Alamin. At-tayyibin, at-tahirin, festecib duaana bi rahmetike ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Ustazdın kavары uğulup kaldı deyip ötüp ketiptir deyip. İyi deyip çoçup kettim dağı gözümden jaş agıp ketti deyip. Bolbosa 1 sekundda videosun görgönmesmin deyip. Atın ukçumun görgönmesmin deyip.
Анан эле дароо видеолорун издеп көрдүм дейт. Мына бүгүнкү күнгө чейин дейт. Бүгүнкү күнгө чейин мен жатаарда 20-30 минута видеосун көрмөйүн жатпайм дейт. Ошонун устаздын видеолорун көрүп атып мен намазды үйрөндүм, динимди үйрөндүм дейт да. Устаз өтүп кетсе да аркасында обол тоодой эмгектери калды. Кудай таала сообун эселеп берсин иншалла. Алымдарды урматтап, сыйлап, кадам таштап келгениңизге Алла таалам сиздин амал дептериңизге эселеп ажыр соопторду жазган болсун. Урматтуу туугандар, биз бардыгыбыз жакын тууганбыз. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Колдо бар, алтындын баркы жок дейт. Hazreti Muftiybizge Allah razı olsun. Şunday alımların başın biriktirişe alып kelip olturar. Andan keyin Hazretimiz jakşı sözlөрдү aytты. Mına Nemat akem dagı jakşı eskerip ketdi, Kuda kalasa. Uşunday bir ulu adamdı tarivalı öskön ata-enesine, mınaki atası Ayaştavuz bu jerde turat. Ayaşta Kuday talam ömrünüzü uzak kılsın. Uşunday bir ulu insandın atası boluş har bir adamga ele bul nasip bolur. Şu adamla daim şu vaqtqa kızganat ele, şu bargan жерге daim egerde manga şunday bir sabak, şunday bir ilmiy emeller duyuştursaňar gana baram dediler da. Başka jaktarga mında жерге barıp salıp keleli, başa kılal dese hiç kaçan kömbediler. Egerde bir ilim duyuştursaň kayсы jer bolbosun, kanday adamlar bolsun, hiç kaçan ılgıbaytlar da şu. Özbekistan'a büyük bardığı tanıttı. Barganda çok azdı. Ben yakında yana Özbekistanlı jigit eken ata kelem dep aytdı da çoğu hacının atasının ziyaretini kelem dep çoğu hacını sorap bulardı sorap tacıvadı sorap şunday nime kıldı da şunun için yana kayra aytam başkan kadamiyarıga Kudayım köp yaxşılardı köp etsin. Şu balamızı yatkan yerlerini şu nurlu kısın, karan kabrın jarık kısın, Kuda rahmet kısın, bardığımızı şu İslam yolu da doğru yoldan Kudayım adaştırmasın. Мындай кишини дагы мен Кудайдан тилеймин. Şu Kırgızstanda мындай кишилер көбөйсүн. Ажолорубуздун жүрөктөрүнө батырган бир да адамды өзү мисалы үчүн ушу ажол ушу керөө кылабыз деп айткан жок да. Бул киши ушу чубак ажы уулубузду айткан, биз ошо отургандарыбыз баарыбыз сыймыктанышыбыз керек. Жаш кезинде эле ушундай мээримдүү, анан туугандан колун үзбөгөн киши болчу да. Дайыма ушул атама барат эле, атам жакшы көрөт эле. Atam бар ушундай бир кучакта өп неметип чоң ата дегенде атам көзүнөн жашын агып кадимдей ушундай жакшы көрөт эле да. Ошондо мен таң калат элем бул кишиге жашында эле ушундай бир сыпат берген экен. Анан бирөө менен урушпайт эле, бирөө менен талашпайт эле. Ушул ажы абаларыбызды, аксакалдарды чакырып бир дамылабызга арнап бир иптар өткөрүп коюңуздар, а? Иншалла иптар өткөрүп Hazratыбызга дуа кылып коесуздар иншалла. Шата мына Dini Başkarmanın tarih kitebi. Бұл жерде Hazretimiz Чубак дамлабыздын дагы бүт өмүр баяны, эмгеги, мээнети жазылган. Ушул китеп сизге берип коелу. Жазып аттыр. Ошол китеп чыкты. Рахмат. Амин. Ден соолук тоонуңуздар. Амин. Баарыңыздардан Алла разы болсун.